Ini sama istriku nih lagi jalan-jalan. Halo Neng, Neng, Neng. Halo, Halo, main gitu. main. Gegrek ya. Aduh, iya. Oh iya, iya. Heeh. Bunga biru ya. Tapi saya duluan ya. Deh. Aduh, iya man. Di harapan ni mati kaya micap ke jamu ya tanya. Mantap, woi. Hah? Yang kayu itu dia, di harapan ni mati Kayak ngion. Iya. Tinggal guys, mama gemoy mendingan aja. Capek cenah. Capek mama gemoy ya. Iya, kayu betul kan? Tuh iya tembok. Ya, murah meureun amat bebeak 1 juta gimana? Kan. Beak 1 juta. Lo inu kieu mah. Ya kuno kita kasih bor. Besi eta na besi. Hah? Besi. Lu nyantong ku besi oge ku. Ya teh. Itu di mana mah itu? Hah? Capek heuh itu olahraga pan. Kaul. Ini kaul guys. Kalau sembuh mau main ke Itu alus eta. non randu. Randunya. Ya halus. Tuh kesenangan mamah tuh randu. Gitu kan. Ya kena gede kudu dipelak kudu taneuh tah. Randu. Aku dipelakeun dina dieu. Dipelakeun dina ieu. Hah? Dipelakeun dina ieu. Oh iya. Gus, bakso banyak? Tengah bakso Gus? Dila. Kakaran seumur umur aing disuguhan ieu. Oh, bener Gus, bener Gus. Ajen Gus. Anu goreng dibahagakeun Gus ya. Aing cager tuh, aduh, mending ngopi mantap euy. Jam seberapa itu? Mana? Isuk subuh. Biasa muriang nyeri ya buntu. Ngopi dulu guys, ngopi.